Kinagkandag apot ti Oplan Greyhound or Galugat yung kunada ket PIDEA Region 1 with the assistance apo ti Lawag City Police Station apo. So, kumusta sir? Ano ti resulta na ti ni White nga? Very successful min apo DJ na aming search and seizure operation na po ket awan nakita ng illegal drugs ken paraphernalia di K9 units na po. Okay. Manong nga tawon sir since nga kahit na natutukan nga quartet nga puro successful aming iti operation. Actually, nag-start iti last year ako kasi i-maintain mi ngamin dito status mi ako nga drug cleared jail facility. So every quarter ako pinagkandak dati plan Greyhound tap no ma-maintain mi DJ yung status ako. Ano din sir? Surprise mo sir? Ito yung umay dati panag-miss. Yes po, surprise. So kada quarter ket nakasagana kami amunuan na aldaw di pinagkandak na. So ano yung strategy sir? Kung ano yung pagpakatet, ang nagkasakit awan di kontrabando, awan di agriri. Usually po, damit surprise inspection mi iti sel data. So DJ ket hamimet nga ipakpakada nga inspect mi. Tapos iti at the main gate apon no tiyempo ti visiting days ket niiget ti pinag search na kadigiti bagahe ken iti bagbagi iti umay dumalaw ako. Okay. Sir,